Gold Standard. Kien b'dan il-mod li Peter Vincent, konsulent ġenerali ta' Thomson Reuters, iddeskriva l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Dan waqt workshop tal-Investment Migration Council li qed isir f'pajjiżna. In my studies and in my conversations, I found that the program in Malta is the gold standard. It represents the best efforts of the global community, led by the Maltese, of course, to develop a program that provides access to residency and citizenship to those that are able, while at the same time protecting not only the Maltese community, but the entire global community. Is-Sur Vincent studja bosta programmi ta' ċittadinanza madwar id-dinja u wasal għal konklużjoni li Malta għandha l-aqwa programm. Fid-dawl li fid-dinja hawn ħafna nies li jippruvaw isibu djufijiet fi ħdan programmi ta' ċittadinanza b'investiment u bekk jinfiltraw fihom, is-Sur Vincent iħoss li pajjiżna għandu responsabbiltà fuq dan l-aspett. Malta has responsibility to work with its counterparts, many of whom, of course, have competing programs, but to serve as an example, a mentor of sorts, to developing countries that don't have such a robust transparency, due diligence, and vetting program in place in order to make the entire community safe and to allow the industry to continue to grow and prosper. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li grazzi għad due diligence rigorus tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment, uħud mill-aktar nies sinjuri fid-dinja ma natawx iċ-ċittadinanza Maltija. Innota wkoll li permezz tal-programm il-Gvern Malti għandu aċċess għal firxa iktar wiesa ta' talent. Dan fil-waqt li pajjiżna jista' jinvesti flus iġġenerati mill-programm biex jindirizza problemi li ilhom fuq l-iskaffa. Is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza Giulia Farrugia qalet li l-programm ta' ċittadinanza b'investiment ikkontribwixxa 129 miljun euro fil-fond konsolidat u 300 miljun euro oħra daħlu f'fond li se jkun qed jiffinanzja inizjattivi kbar soċjali u edukattivi għal ġenerazzjonijiet futuri. Wara ħafna minn dawn l-applikazzjonijiet hemm investiment barrani dirett li jkun ġej f'pajjiżna u dan jawgura tajjeb għaliex il-flus li qed jidħlu fl-ekonomija ta' pajjiżna aħna nerġgħu ninvestuhom lura fond soċjali u allura il-poplu Malti jkun qed jiggwadanja doppjament permezz ta' dawn il-programmi. Dwar il-programm tal-viża u r-residenza, is-Sinjura Farrugia qalet li dan għadu fil-bidu tiegħu u għandu lan li jirriġenera l-ekonomija Maltija u l-industrija tas-servizzi.